Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone ku YouTube channel. Abantu benshi bagiye batandukanye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda bari kwibaza ku hazaza h'itsinda rya Vestina ndetse na Dorcas, ku buryo bamwe barimo bavuga yuko iri tsinda rishobora kuba rigiye gusenyuka. Igihu kiri buditseho rwose, abantu benshi barimo babigarukaho bavuga yuko bigiye kuba imbogamizi kuri Dorcas. Agiye kubura uwo bajyajya bakorana ndetse n'uyu Vestina nawe impano yiwe ikazima. Reka turebere hamwe uburyo bimeze. Kuri bamwe amagambo yashize ivuga ubwo inkuru yabaga Kimomo ko Ishimwe Vestina wo mu itsinda rya Dorcas ndetse na Vestina yashyingiranywe n'umunyaburukina Faso Idris. Ibintu byabaye mu ibanga rikomeye cyane ko nta muntu n'umwe wari uzi inkuru y'urukundo y'uyu mukobwa. Kuwa 15 Mutarama 2025 nibwo Vestina yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Idris mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Ni ubukwe bwabaye mu ibanga hahandi nta muntu n'umwe wari unemerewe gufata ifoto, nubwo byamenyekanye hashize umunsi umwe asezeranye atera imitoma umukunzi we. Byatunguye benshi, bamwe bagwa mu kantu kuko atari yarigeze avugwa na rimwe mu nkuru z'urukundo. Bamwe bamufashe nk'ukiri muto kuko yavutse kuwa 2 Mata 2003, bivuze ko afite imyaka 22. Bakavuga ko yari agifite igihe kinini imbere cyo gushaka amafaranga no gukomeza gukora umuziki. Nubwo ari intambwe nziza uyu muhanzi ateye, abakunzi b'umuziki batangiye kubunza imitima bibaza ahazaza h'itsinda yari ahagarariye ahuriyemo na murumuna we Kamikazi Dorcas. Guhuza inshingano z'urugo n'umuziki bishobora kugorana, ari nayo mpamvu abantu benshi barimo bavuga ngo itsinda ry'uyu mukobwa rishobora kuba rigiye gusenyuka. Akenshi biragora ko umuntu wubatse akora umuziki yisanzuye nk'uko byari bimeze. Ari ingaragu kuko ari ikintu gitwara igihe kinini ku muntu uwukora, cyane ko amasaha menshi aba ari muri studio. Yashyira hanze indirimbo bikamusaba gufata igihe azenguruka mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga agenda ayamamaza. Ese koko wowe ibi ngibi urabibona hiki? Ese uyu mukobwa Ishimwe Vestina ndetse na Kamikazi Dorcas, itsinda ryabo rirakomeza cyangwa rirasenyuka? Reka duhure muri comment utubwira uburyo ibi ngibi ubibona. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel kandi subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye.